corona test ni result mani pore tabu to sajaga je bini cremation tini khlaijak nai tini bini cremation khlaimani pore so bini details from the like death certificate na 20 dini pore marana cremation toma khlaisinai na honima salaiga gosilaiga bor Christian hyper burial claima ani bagai bono cremation ma claina because it's a corona case, so corona case na onga burial claima nya and the dead body was tai tlangi manya. So bini test corona test result to some 3rd May man kha 3rd May manai tini 4th May bini cremation ni bagai jotono ready claila ja ko tabu tini 7ta to already like ha many cremation ante probably border fan tamai mana because line column ma cremation client baga te kubang ma dead bodies ko tong ode cremation client nai so cremation client baga mana sing nai te cost to ong nai na tini jora te je charges na mani sing man sak sing rinya to te borni bini family ni boro go je charges na mani boro hori tongo samtikena sing ma tong nai ne help lai le sini Bangalore ti prasa je sing man sak sing help lai nai sini ti prasarong ni bagai jese climate action plan ai tau bini tau we second case angka corona ni case kaisa to sini Bishwajit Debarma kaisa pailang ha poila to kaisa sini suicide case man mani abo wang bo clear ga tau third case bo corona case man jakha bukuk choi moini so takok bukuk sona koina mo so please norok carefully tong maidi je kisamisa rogi engjak bemar engjak rok kisa thik ke tong baidi norok nogono tong ni biti rok kaham ke chadi bokrok sau mabai doctor phacho borte tangni jesek norok precaution nai mansa gasana precaution nadi hand sanitizer to always na ton dia gote mask bo thu nya puri dia nya jesro nao je precaution nang mani jotono follow klaidi please amo gani kon mo joto ti prasarok no je Bangalore tong nai rok ba baire o je haste o je tong nai rok jotono na ma koyo tabu jotono na hamai maru je tini bini logiwo bono bini formalities clear clean ne bagai je fine rong tai baki boro botong but boro bong to ang manli I'm sorry for that darlong dokong ma tong be loge phai ne boro to sao ka but lian darlong ke besir bak samai contact tong tonga te hamai maru sine Donald darlong je tribura tong to bo ne coordinate khai tong te David darlong je samai contact khai tong nai so hamai boro bo ka khlayo no condolence re one born family members were thang malai je chespana je gana gini je tomar malai mane rok malai de condolence lady tak bukuk choi moi ni bu phayang ba kok salai ke so father ne kor so to so bai kok salai ka bai bo salai jo to formalities bone family ni theke jo to no permission na mane ya gulo sango step na mana kha tini bono cremation plan ani hinai so ma aikira ta ko bu sundar go wan so na ngon jodi kuno mi thanga ga just pana kuno thanga na khani me ang bo including me ang bo bai hostel on to so ang bo precaution nai to je se tong man sak sing man sak baki boro please no ram tigan tong ni any problem ang khang ke na rok sono sahori mano anything na rok kono problem ngi thanga ga so je se help plan jang sing klai nai so joto jaga go shiri me jang help plan nai ni tam ni ga senior go fund rok to kriya se help plan ani je gari bara sungo rok to sunjo to handle klai but in case extra cost na thanga ga sine bagai handle khane tough ngai thanga because senior go was funds kri lokor ma help kan tabuk but still sang je sang man sang try klai nai je jaga sang man a jaga sang man hone sa nai je jaga maya ke sang jaga bo to ব্যবস্থা klai nai na suggestion ri ma tam climate klai maya suggestion no ro kisa follow klai ri khata bai ri je sini boro boro ke phano normal malai maya ro khani khata bai bedi because of corona season jo to boro ko thang malai manya but sang je climate sak je kono contact ro na ho sang contact ro klai ri nai in case of police ni help na ho sang police ni help na wi ri nai non local ni jo hospital help na ga sang amni bo danga hospital authority pe kok sawi help klai ri ni wa sasana tini ni update dang tini basic koklo na mo singya so ang sudu bukok choi moi ni te update na family se bini cremation ng mani pore so bini thapla marana tini haiga tini ni bishya mana haiga khana marana te bini death certificate sang based ni pore marana Bishwajit Debarma ni death certificate bo sang waiting no wait no clear rejak so am man mani pore ang bini family no death certificate sang rohari nai chasana bele na